Sebetulnya masalah kan negara muslim, negara Islam. Nah sebabnya majazmu min babil itlaqi ismil masdar wa iradati ismil fa'il. Jadi salah pun ngomong Islam tegal deket mah Islam tegal deket mah kieu nya lain Islam maksudnya muslimnya gitu. Oh gitu. Islam Indonesia maksudnya muslim Indonesia mana pun gitu mendiri kan Islam Nusantara mendiri kan besok negara tapi tatel gitu negara tapi tatel gitu Islam Nusantara sieun Islam Nusantara teh kalau sudah apa aja Islamnya tadi artinya cina harusnya muslim Nusantara kan lebih aman nya semua udah sami wae coba ngos dina Johar makan aya nu kitu kan namanya majazmur lazim gitu lazim majazmur saha babi itlaqi lazim wa iradatil nazub wa taqiruha Islam Nusantara alladhi huwa ismil alladhi wa urida biha al-muslimu majazan mursalan min babi itlaqi lazim. Saya tanya balikan Islam Nusantara fihi majazun wa taqriruha alladhi huwa lazim alladhi huwa majazan mursalan selesai. Begitu aja kok repot.